Zdravo! Dobrodošli na kurs Adobe Photoshop prvi deo, to jest osnovni nivo. Što se tiče Adobe Photoshopa, to je danas najbolji program za editovanje rasterske grafike. Rasterska grafika je ništa drugo no sama fotografija. Zašto je ovo najbolji program i zbog čega ga svi najviše koriste i najviše hvale? Pa upravo zbog toga, zato što je Adobe napravio nešto neverovatno. Konstantno rade na updateovima i konstantno se radi na ovom samom programu. Inače, ovo je kurs koji je za apsolutne početnike, za sve one koji nikada do sada nisu koristili Photoshop, i verzija koja se radi jeste CC verzija, to jest Creative Cloud. Vidjet ćete i sami tokom kursa da ja koristim najnovije verzije Photoshopa, zato što ja imam Creative Cloud i naravno svaki update koji god izađe ja ga preuzmem i instaliram. Ono što je bitno za vas jeste da pokušate da nađete ovu CC verziju, da ne radimo na verzijama CS5 ili CS6, već da radimo na CC verzijama. Ako možete od CC 2020. pa na ovamo, bilo bi najbolje da nađete, jer postoje neka dodatna podešavanja koje ću ja namestiti i naravno da biste mogli vi da ih koristite. No, da ne komplikujem ja previše u ovom samom prvom uvodnom videu i da ne govorim previše o samom programu, najbolje je da pogledamo teme ovog kursa i nakon toga da vidimo šta ćemo da naučimo kroz ovaj kurs i kako unutar Photoshopa možemo zajedno i da vežbamo i da učimo. Hajmo da vidimo koje su teme ovog kursa. Na samom početku ovog kursa reći ćemo par reči o istoriji, nakon toga upoznaćemo se sa osnovama Photoshopa. Vidjet ćemo šta je to rasterska i vektorska grafika, koja je njihova osnovna razlika, nakon toga vidjet ćemo sam program, tačnije radno okruženje koje ćemo koristiti unutar Photoshopa CC verzije i onda krećemo sa samim radom. Za početak učimo lejere, to jest slojeve, vidjet ćemo šta su to lejeri, kako oni funkcionišu, zbog čega su bitni i tako dalje. Posle lejera na red nam dolazi sekcija koju smo nazvali Color and Adjustment Layers. Vidjet ćemo šta su leveli, šta je black and white, šta je hue, šta je saturation, gradient i tako dalje. Znači sve te neke adjustment stvari, adjustment layere koje koristimo unutar samog Photoshopa. Nakon toga dolazimo do oblika, to jest do shape-a. Vidjet ćemo šta je to sam shape, to jest shapes, oblici. Vidjet ćemo kako možemo napravimo novi dokument unutar Photoshopa i vidjet ćemo kako možemo da koristimo neke random oblike kao što nije na primjer krug i trougao, već neki drugi oblik unutar Photoshopa. Posle oblika dolazimo do teksta, radit ćemo znači malo sa tekstom, vidjet ćemo kako tekst možemo da pišemo na primjer oko kruga, šta znači warp tekst i tako dalje. Posle sekcije tekst na red nam dolazi layer stilovi. Izuzetno zanimljiva sekcija gdje ćemo prikazati šta je to na primjer stroke, razumjet ćemo šta je inner glow, razumjet ćemo šta je drop shadow i tako dalje. Kada sve ovo budemo naučili, radimo jednu vežbu. U ovoj vežbi pravimo razglednicu. Inače, kada dođemo do vežbe, to je znak gdje trebamo da zastanemo, da pokušamo sami da uradimo tu vežbu, a nakon toga ako znamo, nastavimo dalje. Ako ne znamo, vratimo se na čas koji nismo znali da uradimo i pogledamo još jednom. Znači, gdje stavimo vežbu u ovom kursu, tu je neka prekretnica da li smo dobro nešto naučili ili nismo. Ako jesmo, idemo dalje, ako nismo, vratimo se na to prethodno. Nakon vežbe radimo kropovanja. Vidjet ćemo kako možemo da isečemo sliku, šta radi Content Aware i šta radi Straighten. Zaista dve zanimljive alatke unutar samog Photoshopa. Nakon sekcije Cropping dolazimo do sekcije gdje ćemo raditi selekcije i maske. Možda jedna od najbitnijih sekcija jeste ova sekcija gdje ćemo se upoznati sa samim selekcijama i maskama. Vidjet ćete da je ona najduža sekcija unutar ovog kursa, zato što moramo da se upoznamo sa dosta alata koje nam služe za selektovanje i za maske, naravno, unutar Photoshopa. Također, unutar ove sekcije nalazi se jedna vežba. Ta vežba se nalazi između, bukvalno na sredini ove sekcije, baš je napravljena iz razloga kada budemo, na primjer, naučili Marquee Tool ili Create Clipping Mask šta radi, imat ćemo vežbu gdje radimo sa layer maskama. Nakon te vežbe počinjemo malo ozbiljniji Photoshop unutar ovog kursa i to vam je znak da li možete da krenete, ajde kažemo, na ovom kursu na malo ozbiljnije stvari ili moramo još uvijek da radimo ove osnove koje smo radili do tog nekog 30. časa gdje će nam biti layer maska. Nakon sekcije gdje radimo selekciju maske, na red nam dolazi filteri. Kao što mi već znamo, filteri su nam dobro poznati, kogod od nas da koristi, nebitno da li je to galerija fotografije ili neki program za editovanje slika, obično zna šta rade filteri, a mi ćemo ovaj put vidjeti zašto je Photoshop ispred svih ostalih programa sa samim filterima i koliko veliki broj filtera Photoshop ima. Posle filtera dolazimo možda do najbitnije stvari unutar ovog kursa, to je Smart Object. Smart Object je priča za sebe i iskreno
to će vam biti možda i najbitnija lekcija unutar ovog kursa, da razumete šta radi Smart Object, zbog čega se on uopšte pojavljuje u samom Photoshopu i kako lere pretvaramo u Smart Objecte. Posle Smart Objecta na red nam dolaze transformacije, razumećete kako da promenite neku fotografiju, kako da promenite nešto na fotografiji takođe, vidjet ćete šta radi Transform, šta radi Warp, Liquify i tako dalje. Posle Transforma dolazi nam retuširanje. Retuširanje znači čisto promjena originalne fotografije na onako kako mi želimo, obično na lepše, jel tako? Znači kada menjam fotografiju želimo da je promenimo da bude lepša. Razumećemo kako možemo da uklonimo neki predmet sa slike, šta radi Healing Brush, šta radi Patch Tool, šta radi Content Aware i tako dalje. Naravno, posle te sekcije dolazimo do vežbe. Izuzetno bitna vežba koju se nadam da ćete svi uraditi. Vežba koju smo baš tako i nazvali retuširanje. Nakon vežbe dolazimo do blending modova. Vidjet ćete šta su osnove i razumećete šta je blend if. Mislim da će ovo možda biti jedna od najzanimljivijih sekcija koja će bukvalno sa 2 klika promeniti cijelu vašu fotografiju. Nakon blend modova imat ćete jednu mini vežbu, zaista to će biti jedna prosta vežba, nećemo mnogo ni vežbati koliko ćemo vidjeti neke novitete unutar te vežbe. Nakon toga dolazimo do Visual Styles, to su kao neki vizualni efekti ili vizualni stilovi, razumećemo šta je to duotone, razumećemo šta je 3D glasses efekat i tako dalje. Unutar tih stilova možda će biti malo komplikovanija lekcija Pen Tool. Tu ćete se upoznati sa perom, bukvalno sa Pen Toolom ako ga tako možemo prevesti pero, i vidjet ćete koliko je on kompleksan za sam rad unutar Photoshopa. Posle Visual Stylesa dolazimo do artboardova. Artboardove ćemo samo spomenuti unutar ovog kursa da bismo razumeli kako se oni kreiraju i zašta služe, dok ćemo ih mnogo detaljnije raditi u Adobe Photoshopu drugi deo. Dobro, nakon artboardova dolazimo do kolornih modela i rezolucije. Tu ćemo malo više obratiti pažnju na razliku između RGB-a i CMYK-a, onda ćemo promeniti rezoluciju na 300 dpi-a, razumećemo šta znači 300 dpi-a i zašto dolazi do te promene. Nakon kolornih modela dolazimo do same četke, inače četku koristimo tokom celog kursa bukvalno, jer je zaista prosta za korišćenje, bukvalno prečicom uzmemo četku i radimo sa crnom ili belom bojom. Međutim, da bismo je malo detaljnije naučili, pošto kažem da je koristimo tokom celog kursa, morali smo da napravimo jednu sekciju koja će se odnositi samo na četke. Idemo da vidimo kako možemo da instaliramo novu četku, kako možemo da radimo neke kombinacije sa četkom, kako može četka da nam da neki efekt, na primjer Smoke Brushes, vidjet ćemo šta to radi i kako radi unutar samog programa. Nakon četki dolazimo do nekih malih vežbi, vidjet ćemo šta radi Shadows, na primjer kako možemo napravimo Big Shadow, to se obično radi na ikonicama, i kako možemo da napravimo Text Shadow. Znači da ne bude samo Drop Shadow, već imamo razliku, možemo radimo i Big Shadow i Text Shadow. Ok, na samom kraju prikazat ćemo eksportovanje samih fotografija, to jest prikazat ćemo izvoz fotografija iz Photoshopa. Kako može da bude PNG, kako može da bude JPEG i kako možemo da sačuvamo nešto za web. Da ne bude uvijek samo ono file save as. Posljednja lekcija koju radimo jeste lekcija gdje ćemo vidjeti web sajtove koje sam ja koristio za preuzimanje fotografija i web sajtove koji su danas najpopularniji za samo preuzimanje fotografija. Ono što je najbitnije na samom kraju ove lekcije jeste da odete na sajt i da preuzmete sve fotografije sa samog sajta. Kada budete preuzeli i otpakovali taj folder, vidjet ćete da je svaki folder nazvan kao i lekcija. Tako da kada budemo radili na primjer 15. lekciju, ući ćete u folder broj 15, uzeti te fotografije i dodati ih u Photoshop. Ove fotografije sam vam dao zato što su ovo odabrane fotografije da biste vi što lakše radili i što lakše razumeli sam Photoshop. Znači nisu random fotografije, već su izabrane da biste vi što bolje razumeli efekte samog Photoshopa. To bi bilo sve što se tiče ovog uvodnog časa, jeste malo duži kurs, ali nismo mogli da ovakav program spakujemo u kurs koji će biti sat ili 2 vremena. Zato nam je potrebno malo više vremena i malo više truda da bismo razumeli same osnove Photoshopa, a nakon toga ćemo znati program koji će praviti razliku u odnosu na ostale grafičke programe. Vidimo se u sljedećoj lekciji gdje ćemo reći neku reč više o istoriji, a nakon toga idemo da učimo i sam program. Prelazimo u sljedeću lekciju.